in manusia misan pabiadiin in kasannangan sin kawhianan niya, masi siya naglalawag sin kasannangan sin pangatayan niya. Apabila in manusia mahunit na kanya in huminang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban maluhay na kanya in huminang simpiang langan sin Allah, tartanto in manusia yan timukas na in pangatayan niya. Apabila tumukas na in pangatayan sin manusia, mahunit na kanya in sumambahayang, mahunit na kanya in magmarayaw sa hadwa maas niya, mahunit na kanya in magtuntut ilmo, mahunit na kanya in magtawon sin aurat niya bang siya babae, sabab sin kapasuan siya. Iban maluhay na kanya in huminang simpiang langan sin syara. In banda kato sin mga kaulamaan na to, apabila tumukas in pangatayan na to, ipaus-us kato in upat parkala in ipahinang. Bang nato na hinang inupat parkala ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, lumunok magbalik in pangatayan na to, sing kainatagna. Muna niya an nasiha, amuna in pagdungog nasihat. Sibu da ka khutba atawa kan hawno na tampat, amuin aun pag nasihat sin mga kaguruhan nato, katuon nato, supaya kita niyo makarungog sin nasihat nila, makakawa pangadjian lumunok in pangatayan nato. Atawa kan nasihat halom sin Facebook ini, padpad usiwaan nato, magkita video amuin wayroon kapus paiddahan niya, dumungog kita niyo nasihat sin mga kaguruhan nato, supaya magpaidda ha pangatayan nato. Ha hadith kiyabaita an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbanda, ad-dinun nasiha, in agamata ini pagpatumtum-tiyumtumi. Sabab imanu siya, bang siya di na siya magpakarungog nasihat, manuytuyan na inmanu siya yan, mahinang sabab malawa kanya in pag-agama niya. Bang nalawa na hamano siya in pag-agama niya, doon mahinang sabab tumukas na in pangatayan niya. Hangkan lando in halga sin pagnasihat hatiap-tiap muslim, hangkan iyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in agama ta ini pagpatumtum-tiyumtumi. Hasupaya di kita malawa hapag agama ta, hasupaya di tumukas in pangatayan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan bang kau magbagay, pagbagay kau sin tao amuin makapatumtum kay mo parkala pag akhirat, iban makapalayo kay mo parkala maksiat. Damikyan bang kau mabaya mag-asawa, pag-asawa kau sin babay amuin makapatumtum kay mo, bukon amuin iangot-angot sadya kay mo parkala pag dunya. Damikyan bang kau babae, pagbanakaw sin amuin usog, bukon ha sadya amuin alta indiara maun kay mo, sa muna na in pag-agama, makapatumtum kay mo parkala pag akhirat, parkala pag Tuhan. Apabila ka wala imamo in kakahinang mo, patumtumon niya kaw, bukon amo in usog nagdara sa jamaon kay mo sin alta, sabab in alta in sin yaon, mabaya koy wan sindi malawa dayaon, sumasa na malawa abihayaon, atawakan hasusungon, di mo yaong kaingat-ingatan. Sa adapon in parkala pag akhirat, parkala panghati na yaon malawa, sambil na sadya kamurag pakansing kamatay, masi niya ko kapatumtuman. In hikarwa niya amuna in dhikrul maut, pagtumtum sin kamatay. Sabab in manu siya apabila siya nakalupa na sin kamatay niya, amuna yaon in mahinang sabab wayroon in tiyatali niya wat malaingkan humasil sadya sin amuin kaiinginan pagdunya. Wayroon in tiyatali niya bang biadiin siya magdaya, wayroon in tiyatali niya bang biadin tumaas in kawasan niya, wayroon in tiyatali niya bang biadiin sadya amuin tumaas in babantukan ka na si manusya dan dia bawasin dunya. Nasabbot Imam Ibn Rajab hakitab niya Dhammu Qaswatil Qalb, kisah hatungod sinhambuok babae miyatto siya kan Aisha radhiyallahu anha. Nag-complain siya hasabab sin katukas sin pangatayan niya. Inwasihat ka na sin Aisha radhiyallahu anha, akthiri min dhikril maut, patauralaw niya in pagtumtum mo sin kamatay, lumunok in pangatayan mo. Dahil nga sabab yaon,
hinang sin babae, inwasihat ka na sina Aisha radhiyallahu anha, daran in pagtumtum niya sin kamatay, sambil limunok in pangatayan niya. Unin hinang sin babae yaon nagbalik siya matto pa Aisha radhiyallahu anha, karna nagsarang sukul siya pa Aisha, hasawab sinwasihat ka niya, limunok in pangatayan niya, iban limuhay na impagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi katuniya amunain musyahadatul muhtadarin, pagsa buhatao amu insung na siya mawapat, yaon na siya hanaja, inyaon mahinang yaon sabab hikatumtum sin manu siya paadlaw akhirat, iban hikaku sin baya niya hapakahalan sin pagdunya. Hamasalas nila nakaunayat to, magdugay in pamayhuan nila bang sila makakita bang biari ni sikpit sin kahalan hawak to imanu siya hanaja na. Hangkan na kaminsan hi Imam Hasanul Basri rahimahullah, hawak to siya namisita atawakan miyat to patao amu insung na mawapat, kita niya in kahalan sin tao yaon bang biari ni sikpit sin kiyana naman niya, hawak to man amu insung na tangsuon in nyawalihan niya ginhawabaran niya. Uno injimatu kan Imam Hasanul Basri rahimahullah, minui siya pawai duga ingna in amuin pamayhuan niya, namumudas na siya. Sambil nakaiyan in mga pamilya niya, at-ta'amu yarhamukallah, dihilan namu kau pagkaon o kau kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sambag niya, ya ahlahu alaikum bi ta'amikum wa syarabikum, o kamu mga pamilya ko, kauna niyo nain pagkaon niyo yan, iban sin pag-inom niyo. Fa wallahi laqad ra'aytu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqahu. Sapahan kulong nihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, simbunal tuod nakakita ako amu imanu siya sung na siya mapatay bang biadiin hitang tangsuon kani inya walihan niya bang biari ni sigpit. Masi ako huminang hipagtaram ako haparkala yaon sa hingga ko hipagbak na ingkamatay yaon. Namudasan dadugaing impamayhuan sin Imam Hasanul Basri, hawak to siya amu iminuy ina, hawak to niya kita bang biari ni sigpit sin kahalan sin manu siya, hawak to siya hanaja amuin tangsuan na inya walihan niya. Inhi kaupat niya amo na in ziyaratul kubur, pagbisita pa kubul. In pagbisita pa kubul ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lando in laggo sin kamumpaatan niya, patiap-tiap hangkata uring kato labiluwa na amo in mga sila, timukas na in pangatayan nila. Kaya bayta Imam Hakim mustadrak niya, hadith din kan Anas ibn Malik radiyallahu anhu, nagsabda Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha, fa innahu yariqqul qalba wa tadma'ul 'ayna wa tudhakkirul akhirah, wa la taqulu hajra. Agisin panguta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in kiaunan ko nakauna liyang takamo magbisita pa kakubul-kubulan, habihayaon pamisita na kamo. Sabunnal tuod in pagbisita pa kubulyan, yariqul qalb, hikalunok siya sin pangatayan. Wa tadma'ul ain, mahinang sabab lutumo in luha sin manu siya apabila siya makabisita pa kubul, sabab mayta. Sabab day bangkaw rin doon nahakubul yaon kakitaan mo na yung kahalan. Wayrun iban mo, inbay mo amo na in lupa yaon, tiyatamunan ko wayroon guwaan mo, wayroon napasan mo, wayroon aircon, wayroon light, wayroon kurente, wayroon katan. Hisiyo ka hindi tumangis. Hawak to ka rin diha bawaw sindun niya lando ing dayaw sin parasahan mo, balingkat inbay mo, iban sin sasakatan mo, iban sin alta mo, iban sin kawasa mo, sa awak to ka halawm sin pakubulan niyaon, wayroon iban mo halawm niya yan, ba't malingkan amo rin amal ibadat mo. Hisiyo ka hindi tumangis. Bang kulangin amal ibadat mo, hisiyo ka hindi tumangis. Bang kau makabisita, makita kahalan sin kubul yaon.
Wa tudhakkirul akhirah, iban in pagbisita pakubulyaon hikatumtum mo sin adlaw akhirat. Katumtuman mo sin ini kau temporary na kau rin di hababaw sin dunya. Impiyag tuyuan mo yan. Iubos mo impangumulan mo naglawag kau sin usaha. Sambil di na kau makahinang sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin naglawag kau sin kasadrapan kasanangan dahin di hababaw sin dunya. Bang kau nakabisita maun pakubulyaon katumtuman mo. Impiyag tuyuan ko hati dahin di hababaw sin dunya ni temporary ra. May nang sabab yatto. Kumusog kau magbalik mag-ibadat pa Allah. Sabab may ta suminop pa bigi jantong mo. In marako palam sin kubulyaon amurahatin amal ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu hajara. Hasyarat. Bang kamu mamisita pakubul ayaw sadya kamu mamong. Sin kabtangan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin magdangulngul kau magtangis maghantak. Katumtuman mo in lima bay. Atawakan umian kau uto ama ina may ta mo kami binin. In parkala ini tanug biyayaw halom sin Facebook apabila aun mapatay iyanon niya may ta mo kami binin. In ini mga palanggungan na muha agama Islam wayruun manusia in mabaya matay. Wayruun manusia in mabaya sumub palam sin kubul. Sa may ta iyaon siya miyatay inyaon parkala sin Allah. Naubos na inridjiki na rin dia babaw sin dunya. Sabab imanu siya 4 bulan pa siya halom sin pakandangan ni ina niya. Asal na kiya sulat bang pila in abutan sin pamumulan niya babaw sin dunya ini. Bangko no siya mapatay. Inyaon parkala sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kita magrida. Bang uno impiadya to. Ayaw ta pagsusunan. Sa suway patap-tapon ta in kasabarta. Sabab may ta konsum ko ni sa mabaya kita ibang sindi in kita inimurul da. Unoy mapatut hinangon ta, huminang kita sinluto ta, marata matupad law akhirat. So amon yaon mga palanggungan na mo agama Islam, upat yaon. Muna pagdungog nasihat. Inhikarwa niya, amon yung pagtumtum sin kamatay. Inhikatu niya, amon yung pagsaabu hatau, sung na siya mugto innapas niya. Inhikaupat niya, amon na in pagbisita pakubul. Bang nato yaon mahinang mga palanggungan na muagama Islam, insyaallah subhanahu wa ta'ala lumunok in pangatayan nato, iban gumaan na in ginhawabaran nato, huminang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban lumayo hapyang langan niya.